Ka Terso Valley Wildlife Protection Society kalapan bana ya kajingwan jungisim Amur Falcon Syakitain Terso. Kamtam ha kasnong umru ke bahap apo ke Tangri Boy District. Ya kana kajing penbana naglang ucarman ka TV WPS uba Rogensten ula pentip ha kajing dan lang kita khot ke society. Habakren sikilat patai kubor nakaliang uba Rogensten ula khot songbai paiba ke jela Meghalaya bat kinongwan cungok kai pertai na kiwi kithain bakinwan bansaki ya ki kenhun jong kini kisim ki bapela ki bawan hapo ke jela jongi ki Amur Falcon ki bawan buhai snong na kari Siberia sha South Africa ki ju sakut sipor hak te snong nadu marsiteng jong ubnai risau hadu ubnai naiwing shon peteng ya ka jingli phaino ka jongki ta nakaliang jongi kun Ka Terso Valley Wildlife Protection Society ni biang subharu ya kini kisim mengkhot atinaway ki Amur Falcon balawan adu na Siberia panwan salut ni seka di no chenai chenai ba iwan khantam adi mentoi menta jong pai ba kolong bagi kisim iwan ba mi di knyang ndu di knyang na menta jingthong di jingtet pitungi unta ni sokmen ni kisim iwan man laus nem nadu ka santri jong tau nai lawan mendem akan kita terso muka pada yang dulu kita kita sudah di sim kembali diwan di iyo itu menteri dapur pak soal kerpat lagi peba kita sosong kantam pak kimde mandiya mandu dia di sim dari di melong yang ada nak bentar jadi bangador di volunteer di balabu no banpet na banta kino sun no musman dia pathare kini ke isim dia di volunteer banpet ki kata ada ke kapat sya barok di pela dahane idun ya mutau snam anak lang jong kawa Bali Wildlife Protection Society nila rematalang hangne bat ka istel boy sim banyak penlong dia kan festival of Tosnem